dawa ka India bakari Russia kadaiban pelatno ia paro kinong India baka kenhun sipai kari Russia kelap penrungkam sipai piani yaki bat klat uwe na kinong India hakatai katma hapo ki benta jongkari Ukraine. Kumbangi tipsai bakari Russia bat kari India kideki artli kiri baklain bah ka jingya te elok jongki kamtam kumno baniat trai kamlang hakaliang ki kam business baper bakini ki artli kiri kidei baniat samlang unba ki jingdon kam kawai ya kawai bat katai ka jingya dei perlok hapreng cu Vladimir Putin kalanang skem bat klain bah hadin ka jinglong Prime Minister Narendra Modi bat ngicui i hiru bahajan man kapor kajudon kajingya kenduk lang cung kitiki arngut kinong yala hapo kari Russia ladak hen kelum lang daki phau hajarngut kinong India kibasyong basa haka bat kibasyulai tre hiru de ban susa tang shipor napdeng kitiki babun kinong India basa hapo kari Russia layo jingtip bakiladon kumba arpungut kinong India kibala susha perung jubor haka kam sipai jongkari Russia banpa ban lek ya kuntma haki benta jongkari Ukraine kaba kari Russia kadang ya biteng tathadu haki nikisngi ban lek turtma syapo uput usam kari Ukraine dang haki nikisi layo jingtip ba uwe na kinong India ubaki sipai kari Russia kila penung kam sipai bi anyau ubadai try napok ka jela kerela ubak kerteng binil babu ulah klon yapno hakpor baki sipai kari Russia kidang lek turtma syapo kari Ukraine katba weipat menta udang don hapreng ka jingsi tomjur ubadang syak sumar hakim penta jongkan nongba Moscow bat utai ubalayap udairu uwei nakiba kari Russia kalapha manlek ya kuntma alor kita ki kenrum kenram baro palaja hapo kari Russia yakinong India nakliang Randhir Jeswal ubadai external affairs ministry spokesperson kari India ulai thu bangilayo jingtip kabasai ba halor ketika jingklatno upinil babu ubatrei bat ki sipai kari Russia kumjuru de bat utai uwei badang don menta hapreng ka jingsha sumar namar ka jingmen saujur pelat cu kumta ngidak rapat jur nakari Russia pamardor kadaiban pelatno ia baro kinong India kiba kalapha banlek syakatai ka madan thama katai ka jingkerpat menta kalapoi hakibor badai pe kari Russia batlu de haka jingkmi benya jongkar Russian embassy ke Batrai kam napo kan nomba Delhi katkum ka jingwat benya nakaliang katnat CBI kalala bahusnem arhajar arpar ladon kumba khat knaingut kinong India kibala susha penrungkam sipai jubor hapo kari Russia hau benai Oktober kata mensyamsnem nakaliang kari Russia kalap plat ya prapusangut kinong India bat menta lakam badang saar pungut kinong India ki badang ap ya kapor bakari Russia kan pelat lutno ya baro dang mensyamsnem nakaliang Narendra Modi ulara aru ya ketai kamat hakmat Vladimir Putin haka jingya kendu kaba arsin jongki tang hapo kasisnya